Oleng'oti lema. Oleng'urani leletabu TV. Karibu oleng naisilig ajo mayiana katukul aitomon tonkai pokira naake tepooki wueji neba anaa enetii. Kitii erishata sidai oleng nikijo naake oleng'oti. Are noshi kiponu aimaki mbaa ajo naa sinanu naipirta naake olosho naake lemaa tenebo naake eseuseu nalulung'a. Kiimaki mbaa naagut ajo naa sinanu nikimaki mbaa pookin naaba anaa nikigira naake aimaa kira olosho lemaa. Ore tenkolong eduo taata naata orbarnoti ajo naa sinanu orbarnoti otii oleng kake ore te maisha enye neimayie mbaa kumok oleng ajo naa sinanu egira sinye naake aing'oru maisha. Ometeni ninye omirraga ninye atua mbaa kuna nikipuo naake ayiolou ajo kanyoo apa nataase ajo naa sinanu tenebo naake enkishooroto enye okulie baa kumok nalotu naake aimaki naagira oshiake aimaa irbarnot lolosho lemaa. Karibu oleng Oleng'oti lemaa. Yes, DJ Worrior 254 karibu oleng. Sidai oleng. Karibu olorika. Yes, itabawua Oleng'oti enoshi kirorie mbaa ajo naa sinanu naipirta naake iyiok olosho lemaa. Oshiake kawaida mbaa naagut okulie ake duo ajo naa sinanu naipirta naake enkishui ang generally kira naake olosho lemaa. Karibu oleng. Ashe oleng. Nteru sii aliki iyiok ajo kang'ae eji DJ Worrior, keeta kulie arn, keeta ntoiwuo, keeta nkera, kaja ninche tormarei lenye mbaa naijo nena. Ore taa DJ Worrior naa ormurrani oing'ua enaalo Orkejuado, Kajiado County. Yes. Nitoki aaku Kajiado Central constituency, nitoki naa aaku location Enkorika location, nitoki aaku sub location Orini, village ewueji neji Enkutoto. Enkutoto. Ama enewueji neji Enkutoto kiding'a naa enkiti kona apa. Enkiti kona ake natii oldonyio namana oldonyio, netii taa enkiti pae naipang'ieki. Wow. Neeku naa Enkutoto. Neeku naa ina peeji Enkutoto. Ore taa sii ntoiwuo etii ntoiwuo pookin. Amu etii naa oltasat neeta naa apa ntomonok akeyie 5. Netii taa dii akeyie 5. Meeta apa lelo payiani enkiguran. Meeta apa endala, ehe. Neeku etii muj, etii ormusee, etii nena tasati pookin. Nitoki aaku kumok naa nkera. Kaja taata nkera tentasat nabo? Ore taa etii naata 7, 8, 9 nepuo taa akeyie mpaka 10 tinewueji. Ore naa mpaka dii 10. Kaja duo nkera naata nkera kuti oleng? 7. Wow. Indim iyie atayiolo ajo irara aja generally? Tenajo naaji duo awosh hesabu amu itu nakata aton aiken, kake kibaya ake ninye naa 30. Duo nkera taa. Ibaya ake ninye 30 duo tenirara kuti oleng. Kira ake ninye 30. Naa keja duo maisha generally tine tiaulo? Ore maisha tinaalo eulo sidai ake amu etii naa ormarei muj, nayiolo ajo enetii naa ormarei nemitoki naa duo aata enyamali amu supati naa iltung'anak pookin. Neeku etii ake ninye olorere pookin. Wow, DJ Worrior. Keeta kulie arn? Ore enkarn official naaji Nixon Kadipo, natii taa enkipande naa esirkali. Nixon Kadipo. Ekiji naarri DJ Nix, kanyoo apa naibelekenya enkarna? Aji apa tinakata DJ Nix ena naiterunye apa duo ina course DJ, nelotu naa enkiti kata nikiponu naa atumo kulie lewa otii sinye Nairobi. Oidipa apa ninche aijibranda aitalie ate. Natum naa olikae payian ojo DJ Nix ake sinye otii ake enkae station ake TV. Nibidi naa pee mikincollaborate, pee mikiponu aicollide paibalisha amu idipa naa ninye atijing'a industry. Wow, nice. Lele DJ Worrior likiata tenewueji ajo na asante tena Oleng'oti. DJ Worrior, maisha ino generally kutoka kitisho ino sukuul nilepu neija. Ore taa maisha iteru naa oshiake te kitisho. Nebulu taa dii akeyie ninteru alo sukuul. Ninteru nursery, nijing dii class 1, nilotu mpaka class 8. Ore taa ina kiti kata pookin naisuma te sukuul naji Olobelibel. Keji Olobelibel. Olobelibel. Kichangara apa kibelibel apa maisha nakaja petu sukuul tinewueji paeji Olobelibel ashu enkarna ake duo. Enkarna duo ake ormaasai naa ore duo oltung'anak oitira naisho enkarna enkop nedung'oki naa apa Olobelibel inewueji. Amardu ng'ole sukuul naji naa kurto lukuny. Neeku tina aiterua nursery, class 1, 2 mpaka class 8 naimalizia inewueji ake. Nadumunye tine nalo sukuul naji Katelempo tinewueji Machakos, nawosh dii form 1 mpaka form 4 naidip tinewueji. Katelempo amu oshi amu ore piing'or Kajiado oleng naa kepuo nkera kumok apuo aisuma tendaalo naake Olong'u. Kanyoo oshi peepuo inaalo Olong'u oleng netii sii sukuul inaalo Kajiado? Ore inakata apa nanu natii sukuul nemetii apa sukuulini oleng. Juzi eetuoki apik sukuul inakop duo e Kajiado oleng, metii apa sukuulini oleng amu itum apa Orkejuado lotii oleng, Orkejuado duo main
nikijo high school. Ore nkulie naa juzi ake etuo no 2009 2010 hapo. Neeku me sukuluni apa nemetii. Kitii metii apa sukuluni duo orkeju duo naapoi. Ore natii naa national school. Ore enkumoi oonkera naatum more than less than 300 marks nemepuo naa. Neeku naa inaalo e Machakos epuo Makueni ine. Nishu primary nijoin secondary school. Nikimurati apa tina rishata. Namara tina rishata aidipita class 8 nalo taa form 1. Ore Maasai naa lazima naa kejo layieni malo sukuul amu mpaka naamurati. Neeku ore apa ina kiti enotoki apa enkiti process na lazima peekimurati piilo high school. Wow, nishu secondary school nilaji. Ore paidip secondary school nalo dii akeyie ang'asa durrie dii akeyie nchoo naronchoi yiolo naa ajo lazima peepuoi ronchoi. Nikipuopuo dii akeyie durrie nchoo aim Nairobi nikidung'udung kuldo supuko lorkokoyok mpaka aitashe te Thika. No Juja tine nikigira taa amanaa tinakop. Neeku taa ilarin akeyie obaya are okuni kitii ake roncho tinakop. Ama duo oshi tinakop matang'asa ashuk siadi kidogo ake kitii enewueji high school. Kaja apa nkera enkang' inyi natii high school itii siyie high school? Ore apa atii nanu naa kira apa okuni. Okuni apa kiro. Okuni ake. Sawa manyaka ashukunye enaalo nkishu tenaalo eroncho Thika Ruiru tidie wueji amu oshi duo nene wuejitin naa kishoro oshi irmaasai enye duo oshiake duo ashu kishoro irmaasai arashu igira ake duo ake roncho ake ipoitoto. Ore naa oshi nena kwapi naa enkop esirkali. Neeku ore naa ena najo sheria duo e Kenya ira flexible piilo ewuei niyieu. Ore naa amu enkop esirkali naa kepuoi naake amu meeta oltung'ani likinkilikuan. Kajo ninye payiolou naa amu kadol oshi nkishu oleng ormaasai kumok oleng tinaalo kutoka akeyie Juja nikunari nejia mpaka dii noo Ruiru tinaalo. Nindip high school iishua secondary. Leleyie. Bas nang'asa alo akeyie roncho larin akeyie waare okuni. Naru taa nakata alotu aing'oru naa ajo kamaa naa amu aidipa high school kanyoo next? Kaing'oru sii dii enkiti college nalo. Neeku naa ore naa amu ketii colleges inakop e Thika netii roncho nadolta naake majoini nabo tenewuei. Najing dii school naji Jordan. Nikiwoshoki dii akeyie sumusuma nalo aiteru naas course najo journalism and mass media. Naas tinewuei. Nelo naipang'u nelo naitoki ashukokino tenkaraki naa fee. Nikunari nejia. Kang'ae apa olakita fees ino arashu kaji apa ing'ua duo fees arashu intoiwuo duo apake ashu keneng'ae apa ina duata piilo yie college? Ore apa enduata naa naai naa kulingana duo amu ore naa tenidip school naa kijokini kanyoo kaa course nilo aas. Naa ore naa ninye intoiwuo ang' amu iyiolo ajo intoiwuo naa kunda botorok oleng nitu apa ninche isuma. Naa teneeku indipa oltung'ani high school naa indipa ake aisuma. Neeku nedol ninche ajo indipa ifauluo iyie indipa pii. Etaa taata piijing field duo maisha enaa irkulie lewa. Najo naa nanu mee nejia. Kalo sinanu ajing level natii kulie lewa oopoito school. Wow, nilo college niwosh college naa kakwa apa changamoto nigira duo apa aimaa itii college tinewuei? Kumok changamotos amu maata apa duo fee oleng. Amu ore naa enaa najo intoiwuo indipa form 4 neeku indipa school. Neeku naa mitoki ninche mee supportive tidialo high school. Najing'ie daa akeyie natum daa nkuti basarini e county, MCAs akeyie loonkulie wodi, mee taa ward ai, loonkulie wodi. Natum daa akeyie sinye orbungei. Kanyoo apa pemitumito ina ward ino? Tenajo duo aing'or, ijo kitu aikata duo abaya alo aing'oru te MCA lang. Ore duo oloning'ore oleng naa ole ward orpuko, chairman le CDF e Kajiado, orbungei Memusi. Keji ng'ae chairman le CDF lapa likingira aisho yie basari? Keji John Loisa. Negira dii ninye aing'oru olorika sinye le MCA. Etii oshiake egira sinye aing'ang'ana. Wow, nisumare basari mpaka nishu college? Nisumare amu tenilo naa pekinchori basari nimikinchori naa kila wakati amu mee naa dii iyie ake oyieu. Etii nkera kumok naayieu basari. Neeku kelo nitum semester nabo nitoki aid semesters uni amu mikinchori naa kila siku amu keeku naa ng'ae ira pekinchori kila siku. Neeku ore naa kuna semesters itu atum nang'asa alotu aton. Nang'asa aitoki aing'uraa enaa aisosol inkulie oitoi paitoki kenya approach tenkae after 2 semesters. Neeku naa daa akeyie nejia naas naa katum duo akeyie nanu toolchoreta nkuti pisai etii nkanashara tinewuei naisho daa akeyie naiboost. Ekincho nkanashara? Nkanashara inonok ashu nkanashara duo ake kuna? Enkanashe real. Enkanashe ino real. Wow, kuna naisumare apa tedukuya iyie? Itu isuma. Sukuul.
ore maisho mfano ore na tenkaji amu kira yiok 9 na me pooki ng'ae omo school. Ore kulo botorok apa nitu epuo school amu yiolo ajo ore tenakata naa keji ore ntoyie nemepuo ninche school meereki school. Kebulu ake entito nishoori. Ore kuna nasharani kunaja etubulutua ake ninche nikaja nishoori. Neeku duo kibali ake sinche eimoto sinche mchochoro ning'ang'ana te maisha neeku ni proceed. Wow, maasimu ajo ishua college. Neishu college nitaasa course journalism. Leleyie nena maisha. Olonyor enkai ore naa tine duo etii nena duo ewolo duo aar naa oldio orkikui. Amu ndip school ndio indipa. Ning'as ninye ore ninye maana saa shughuli sedi kidogo ore iloito aas ena course ning'as atum enkiti miscarriages oltung'anak. Kaa course ena niloito aas? Mee applicable tenkop ang'. Mee applicable ena course tenkop ang'. Meeta esiai. Ore course nidimai meyiolo ajo nye redio ina. Eingilio ajo kaa course ena teji journalism nenyo. Enoshi napuoi awosh nkibodi. Napuoi awosh nkibodi. Neeku naa ilau ajo kangenye. Music. Kedoli ajo ni music, nemidol naa ajo ore music tormaasai nitodua ng'asi duo ishori apa kipaumbele. Neeku kemeni. Nekijokini enara maas esiai education. Narisho maas ildakitarini. Neeku meyiolo ninche irmaasai course naijo nena naijo nai no artisan naijo beauty naijo journalism meing'or ninche enaa kai toki. Mitambua nena courses tara ana courses sidain. Mitambua na courses sidain. Medol duo esiai enye amu ore nye ene media metii duo apa enkop ormaasai amu radio ormaasai TV naa neton apa metii nakata neeku meyiolou naa maana enye. Nikindiscourage dii akeyie meeta nimloito alo aas iyiok nigira alo waste time te town apuo mokora te town. Nikiare dake lewa maidipa. Nipuo taata nena nidipa school. Era taata ilotu na face nyoo. Maisha taata ilotu face to face. My friend nijo na ipang'u te school tamoshi igira nyanya nkankumuni nyoo nilo di darasa nishukunye gira kaishonga songa dukuya na nkuti pesa intumia amu school naiti. Nilotu naa duo real field e maisha. Na meeta oltung'ani liji iyiolore. Meeta oltung'ani loji ka approach ele keyiolo ele fulani meetai. Miyiolo apa duo iltung'anak meeta apa connections. Maata duo connection. Neeku napa challenge. Napa challenge. Manasa shugo siadi penyo. Apa pilotu roncho tene te Thika. Niishu high school neton nteru duo aya course na ina bana niyieu. Kakwa sababu ya piwoshuto tine wueji ashu aja pigira hustle sabani asira duo nigira atumie mpisai saa zingine igira alo dukuya tine wueji. Ore naa ine wueji amu ore naa itii roncho nemeeta enkai hustle nias. Piilo ake labda roncho nimir nai kule naa eneeku ketii enkata kule nimir nai empolea. Nilo duo ake dukuya naa atum nkuti pisai kake mee si duo mee guarantee amu seasonal naa nena. Sawa ishwa school yewu nena maisha miata connections kanyo yewu as. Aiwo naronto nagira ajo ng'or matumiro connection. Neeku ntoki ajo kama dapa na course na etaa apa kesipa najito kulo tung'anak ajo meeta esiai. Nadumu diyo naitoki da ng'oru means mitumpi. Apply kata kanyakata apply onyo. Amore sinye course journalism neme the radio ake yasio. Neme te TV. Ora kenye anything related to communication na ndim siaras. Kaji apa apply esiai waji ashu kaji ng'oni attachment waji. Ore naa apa tine naa ore apa nanu natodua naa ore pindi school mpaka ping'as aing'oru ewueji ning'as aasie attachment. Naa mpaka naa nidumu na nkardasini ore ewueji nilo aasie attachment naa nkardasini naa ing'as aya attachment e school nilo duo aing'oru attachment ine wueji. Naa ore ade nkuti wueji nikash ama KBC naa sii ene wueji Media Max Mayian. Nitu taadii enye. Amu ore naa sinye duo mpangilio enena media houses naa keeta mpangilio enye. Eeta enkata naji kishoori netii enkata nemishoori. Nalo nanu abarakino etaa etii ena toki naji corona. Neeku naa meeta entoki naasitai. Meetai internship, meetai attachment. Neeku naa kibidi ake pianyu. Naa ore ianyu meeta enkai toki niindim ataasa. Nibidi paikaja paajing bodaboda. Najoki orpayian nchooki ele toki lino mataasa esiai. Amu kialaki nkuti pisai ake duo naalaki ake. Bas naichangamka amu iyiolo ajo kinipapakita Kajiado. Igira akeyie arrumoo. Adamu oleng along'oshi newu ninyang'u nkiri. Migira apa aimor purkel oleng. Ayie olorusha doi. Ninyang'aki nkiri. Limit apa oltung'ani nkong. Ore naa ena maisha nemetodolu duo oleng tenkomom ajo nyamal. Meiduo ntodolo. Emana natejoki ake
ore oshi orgolo le naa osanag nemeeta oshi negira aimaanisha mifaa pee expose entoki nikingira aisumbua pee edoli Kifaa pee imboki emisimisi. mboki ning'ang'ana duo oleng aarare niarare ore inakata bwana nikirumo nao maisha tenkiti wateki naa enoshi naji mee kejia loita my friend ewueji nemetii olchani nikinepu entoki nemiata nareta bas pairawa Tentikiny nemere ewueji negarakini. mere ewueji negarakini nemetii olchani netu napa miata sila ilonyita ake toonkaik alony neeku taa nikiarawa tine nilelo yiok amaa kuna aji king'oru attachment ama nakejo nkulie king'oru nkulie siaitin akeyie onkaik amu mianyu naa enda mpaka lazima pilo aas nkulie asa dai ina kiti bodaboda uria ari nakeyie obaya are okuni aibelekeny ajo kaibelekeny amu ijo diyie etii ndio milau entoki ninyare bodaboda kake milo naa dukuya meeta naa enkai point nijo kaloito dukuya meeta naa ninye na graduation inewueji ake naa kaji inko peepukuni amu ore irbarnot kumok oiterutua esiai e bodaboda ejo paa keng'as ajing bodaboda pee kintoki aapuo sukuul baadaye naidol ajo iting'okito kumok ina siai ake bodaboda kegol oleng epuku oltung'ani toliki sii yiok ajo kamaa tinijing bodaboda kainyoo inoshi naiko oltung'ani metaa penyo ninye niyieu nias esiai yani ninyorru ina bodaboda oleng ore naa enijing bodaboda naa keeku naa itumito mpisai kila saa hoo nemekumok kake itum naa akenye 100 200 500 600 mpaka niduo nai enchata neeku ore naa piijo aitoki ajo kalo sukuul niyiolo naa maisha sukuul enetiu ajo mintoki atum chochote nitamoo naa mitum mpisai neeku nimilakita tikit igira oltukutuk akwetikweti igira ake akwetikweti ewueji pookin niyieu nilo ninap dii akeyie iltung'anak akeyie liyieu nitoki iltung'ani ninap ninapita naa selenken igira ake adoldol nkutuk duo ake sidan nkuti pisai akeyie neeku naa kegol piintoki aing'ua amu keng'as naa nitoki anyorraa alo ele purkel lemetii chochote etii ewueji netii nimaniki inting'o ine wueji sawa nindip ning'oru attachments nilau attachments ninteru esiai e DJ najo ore taa agira anyu attachment nemayi naa adol ajo ore ena bodaboda naa meeta naa ewueji naa meeta naa level ningil ailepaki ore nyoo nitukupo inewueji toliki sii experience enaduo apa itii bodaboda duo apa maisha bodaboda kakwa challenges natii inewueji ore naa duo inewueji amu ore inakata naa meeta duo inewueji challenges kumok oleng amu esiai naa kiasita nitum nkuti pisai inonok nitum nilo adake ang iyata akenye enkiti toki neeku duo mee sapuk challenges e bodaboda hoo duo nai ena tenaa kewarie naa etii naa ilo nitum nai iltung'anak lapurrok ninap nikipuoi naa neoru entoki niata security duo ake kake ore naa oltung'ani lemees kewarie nemeeta challenges nitum dama duo akeyie naa labda ake naa ajali nemepredictai naa ina neeku metii duo nanu challenges oleng tinewueji enake duo iba nemeeta level nilepaki inewueji ake naa ore naa maisha naa lazima pee process nilep iloito maitu sii Thika experience ine maisha e Thika mbaa nitodua tine te Thika mbaa nitaasa te Thika hustle apa e Thika pookin akeyie mbaa pookin naba enaa nimayie itii Thika tenewueji tasaki sii kuhusu Thika ke maisha ino apa e Thika my friend ore inewueji netii Thika enkop sidai oleng kake miira iltung'anak duo oikonji ayumbayumba amu eniyumbayumba unameza na unaenda kakwa kulo oimeza iltung'anak ashu kanyio ena naimeza iltung'anak sana tinewueji arashu kakwa apa peer groups ashu iltung'anak apa liboitare tine oleng ore nye inakop kwanza naa ormtaa le raha oleng neeku enilotu nai oltung'ani labda etii ira mwanafunzi nijing na category amu enkop naa eraha ina nelelek imin tinewueji ormtaa le starehe oleng neeku teninkoji adaladare nimelek ilo tina kaa starehe natii ena Thika etii daa akeyie entoki pookin amu iyiolo ajo ore na town netii industries netii sukuuluni kumok netii daa akeyie enaa elde shamba lormananasi neeku enkop natii iltung'anak kumok oleng netii ideas kumok netii iltung'anak torrok kumok netii iltung'anak sidan kumok neeku iyie duo determine ewueji niama abatatakino kakwa tung'anak apa torrok ake tinotore yie tinewueji tinaalo e Thika linotote duo niaku ilchoreta niasiasa nyoo duo eulonu duo iltung'anak torrok amu iyiolo ajo nejia naa inewueji niyiolo ewueji ning'ua oltung'ani nemilo duo ake duo straight ajo iltung'anak torrok igira aing'oru kake ilo naake tutum oltung'ani sidai enkomom naa sidai nkirorot kake ore expectation naata ninye niata yie
Nemaniki ngira ntae aaboita kake ore iyie pigira aboitare neme entorroni nijo pias siasa. Dolta iyie oltung'ani sidai. Kumbe enoshi naji ingerr kake ishopo nyoo? Umbwa mwitu lakini amevaa nini? Ngozi. Neeku naa imaniki etubura ilo tung'ani kake mee ninye ilo lidolta iyie likae. Neeku ketii enkiti tofauti duo nai tinewueji amu miulokino naa oltung'ani ajo kara sinanu torrono. Etii oshi story natoning'o tiai wueji ake naing'amie. Story ake nagira ake aimaki maali. Malta naa kesipa naning' ejitoi irraga elong' atua. Etobiko tiatua. Tenkiti rishata nemedorrop. Lapaitin larin. Nosakaki siyie. Ore ina naa natiakaki itum oltung'ani nidol ajo sidai enkurum naa sidan enkiroro naidol naa iyie miyiolou naa amu mira normal idol naa ajo sidai. Nikipuo dake yiok irkulie lewa nigira amanaa tao nagira iyie aibang'bang'asani. Kigira lewa anya starehe enye. Kinya yiok anya starehe metii shida. Metii shida kigira naa etii irmaasai etii irkokoyo eshulshula duo. Nira duake yiok nikitoni Yiolo lewa ta vibe sidai. Yiolo amu idol oltung'ani ishope esidai naa smart doi naa ore idol ajo oltung'ani smart naa kelelek duo nai idol ajo oltung'ani loota minds. Nekinteru daa aaku kimutumutie town itu kipuo nkajijik nimutumutie amu kitamoo naa town amu etaa enaang'. Bas nelo naa kigira abutubutaa asias duo nkuti starehini mpaka nepuo naa enkolong naeponunui sinye aikaja naipuni iltung'anak te street nibung' intae enkiti musako. Nigira naake nikitoni ake agira aibang'aisa netumi nikitumono orkulie lewa duo oota nche kisirani enye oltung'ani nepuo oltung'ani omorisho nyoo. Neyiolo ajo ore naa nye nanu shida ai kaata naa nkuti tempai nataana oleng. Nepuo ning'ataa lewa nejo we Masai nilikuwa nimesikia ati ulikuwa na demu wangu nini hostel. Bas mikinteruni inewueji orpayian. Najo nanu ni wewe. Eton natoki aanyu ormoruo minyaki abau. Naiteleki. Esiara nanyo. Kaata naa apa amu lasima napik ina garrin amu enkop nado olapurrok naa enkop torrok. Keji irgarrin. Ashu orkuma. Bas naiteleki orpayian. Nigira aawa inewueji. Ninteleki ele lee ama duo ninye peelotu ele lee keyieu duo ninye olarrabal arashu meyieu duo ninye olarrabal kegira duo ake aing'eleki. Kilepita naa duo ninye anaa oltung'ani kegira alotu oltung'ani egira aikaja oyieu olarrabal. Neme naaje pianyu oltung'ani imiyiolo ajo nyoo iyata.